Live leSwatini nelive leGhana sekasayine isivumelwano sekusebenzisana nekubambisana. Lezivumelwano sisayinwe ngemuva kwetingxoxo letibe khona emkhatsini kwesilo semhlaba namengameli welive leGhana His Excellency John Dramani Mahama. Kulandzela nyathela kwesilo semhlaba kuleli laseGhana lamavele amabili sekasayine isivumelwano sekusebenzisana nekubambisana emkhatsini kwawo. Sivumelwano sisayinwe mbikwengwenyama kanye namengameli welive leGhana. Lesivumelwano sitawuthuthukisa siphindze futhi siphakamise izinga lekubambisana kulamave kanye nekuqinisekisa ukushiyelana ligwayi kutemasiko nasekuthuthukiseni iminotho. Lesivumelwano sisayinwe indvuna yetangaphandle nekubambisana nalamanye emave imbungapholile Shakhantu kanye nendvuna yetangaphandle eveni leGhana umhlonishwa Samuel Okuzeto Ablakwa. Of the Kingdom of Eswatini. This afternoon, we are here to observe the signing of Memorandum of Understanding for the establishment of a joint commission for cooperation between the government of the Republic of Ghana and the government of the Kingdom of Eswatini. This is to be signed by the two ministers of foreign affairs. Lesivumelwano sitawukwakha libandla lelitawukwakhiwa ngemalunga alamave omabili labachamuka etinhlangothini letehlukene. Libandla litawusebenzisana ukuthuthukisa temnotho, tebhizinisi, temfundo, tekuthengiselana netemasiko kubala lokumbalwa. Lesivumelwano-ke lesi sekubambisana sibheke ukuthi sicinise ukwatana nekubumbana emkhatsini kwebantu balamave lamabili nekuthuthukisa inhlalakahle yabo. Etintsabeni kubika Pholile Mazia eAccra, eGhana.